Welcome to the leading site news. Borjan HDP Bajara along Rusam Sonsing Tia Kumlin EM Surjorong Parari Deng Pening Kupon Si Purkimo Peman Pon. Lakhain ko raisi Borjan constituency ang kang HDP Bajara along Borjan Jutang Song Hasai Hemalong Rusam Sonsing Tia Kumlin Borjan EM Surjorong Paraning Kihang Lapananing Kimipen Kimrang Ponsi Ing Kupon Tanglo. Jamaica Teng Pen ada por pai kia vapor malom EM Surjorong Parari Deng Pen PKR ing piponlo lapen karbi kurpo kurusar pen horbongar nama si puponsi herjumi johangpon. Lapen labang sa melong rusam sonsing ing tiap hansi aluhi sarpo hok ponlo. Lapen jopha aluhi lapen karbi jutang asong tiri pipen hukum sing bay lapen karbi lamet amay tiri pi kongchun bang on teron lapen KSA pen disoy teron kongchun bang lapen Philip teron Food and Civil Supply Board Chairman Anparta Consumer Affairs Advisory Board pen cheng lok penang an kethe kiding atum chitong dun si Ru Samsung sing tia kumlin kang pualong chitong dun lapen Ru Samsung sing tia kaya lamur on teron ben sik bardak alam thai thampon lapen Chandra Singh Kro bidisar karbi jutang asong tami jumesan alam thai thampon lo lapen Borjan jutang asong amai pud Jona Singh teron lapen kongchun bang Jona Singh tokbi atum tami cirap cito dunlo lapen iam surjorong para pana ning tang sampen karcho lapen ning tarong kacolo alam thai pajelpon Mane tum Borjana habaralong sitami aprangki kapag higu badim sitami pini lasona kumlin kithe ladak nang kapar jablong lapen ladak nang kibilong lakin tum ning arong piklo ne tum saru swahin penta lasila sara phantani tum churulo alangli ladak Borjana habar aphan alangli aning kamat hat hip ajoyne pini lason ki klem long ki dam long aso kumlin ki bilong ajoy ni litum ningarong piklo kasi ni tum sarapan ta churulo ni li tum swalo swahin penta lasi anso si lason akimi akam nang ki klem thubom ye phansi puthot ni tum alang tum sarab tum hanta chuneri donlo nang itu media abutong hanta nilihin mati ni tum dak di piara solo ahin pen mati ni tum teacher ahin pen tame ningarong lo labang so akomlin mati lada di pi arada long Borjana arada long so khanda kai sensing ti akomlin nang ke ilong ke alang phan sojo sara phani tum suri-suri akardom pajirulo chorori une di sini tum ningarong lo pinila sebang so kumlin kang tulong pake di tum di piara rasolo hin beda ningarong siglo chorolo ni Ru Samsung sing ti mahang ke thek mingkan haroi sira krek ho ke chokarni dak wel tum HDP Borjan awaralong Ru Samsung sing ti kumlin ke parja pondolo asil mangso amahang ke thekarni pacheton konse ini bangso akumlin ku pon lo asila bangso akumlin kang ku kalong tong dun tum dak karbi jutang asong mepu sing be la pen kai tum karbi lamera kong chun bang kai on teron hari on teron penseng lok dak penangan itum kephado dak HDP hawararat la penseng lok modern hawararat apa stamil itum sonsi piniga piniga Ru Samsung sing PC dak kewang nang kisun lo posisi tum dak alhi sarpo tango ba chopalo hi tango ko ina tum apa konta tamang soang tek ponte alhi sarpo lo la Ru Samsung sing tilo alang nang kisun lo alang sewang lelo asi kado itu an mang ke pini ke kacitong dun wan ko sila si kado ko pantame man pengalo hi te lo alhi sai lo kado ita lalo si la pena ko dak pini la bang so kang kupon along chengsi itum karbi kurpo tum selang pan milur methek pilo labang supena pia ko karbi kurpo itum karbi kaya kurpo tum do ana kurusa tum se propor bang anam pulo lapen non kado kabi lang pana hirgumi kichupi aga chuhang labang so dolo
Lalu lah si labangso kumlin itu Art and Culture Department Karbiang Thomas Council labangso department masih kedengpon. Lalu lah si itu nilipulai bangke Karbiang long kinang atok anu pabang likuna nama kinang sorat di mana bangke itu rusak sing ti kumlin man pada sini. Ate isiu itu ke sini lo. So prang da sini ni tame ang bonglong masih kicing. So dulu lang pan Thot karbi kay pulo ba kurulo pulang tum ke hokpon kasi hokpon da pi bangke no bangke tum karbi ang long hok tame labang so kumin ke parja pa bang kenang sot do ati uwi mi tum alang hiru mi chu hang nai kalong nai tum kadu da do lalo isi la sila bang so panel tum kedeng pon dulo karbi la Thomas Council Art and Culture Department pen la si ke bangilang kan ke long tombak tum alang li kumlin ke parja pon ka sisi connect do lalu lah si alang li join si itu pini Karbiang long ba tum hawar hapat ba tum kay kacinglu bi theglo kali pun dan tel tum chini lo purgi mo no tum karbi kay tum ano ri ka prek si do sahala so along ri ka prek along kido chinjik jam so nang pang room ke alang li cukamar klembong aku dalang li hina pang room polam si cari dong lo so teng si pini ano bang kalang li lang so amang heman ting ten alang li amek sidera pisi tum Karbiang long na Mikir Hills bisa hawar along ri tum selong do no solong ri sen so bangun pini li tum Karbiang long tum Karbiang kay tum cipu do no basi cari abang lo lalu nasi alang li pana anso si karcu nangi uri gimi tum ta anso si alang pan sini kanang sot alang li klaim ke dam kija kay ke pangrum alang bang so ke charli nangi pu ram hi sini li kade pan chuni kan so di Romawe blog along multi-purpose training center Kangpupon. Lakhakre Choksi Socheng Dhanta constituency Romawe blog along multi-purpose training center Kangpupon. Mangsa multi-purpose training center Kangpupon along aluhi aman pen kachitong dun ake pi kachirong PPEM in church sericulture printing etc. Karbiang long autonomous council. Lapen Boronson Terang chairman Socheng Dhanta VDC Romawe blog staff lapen BGP workers at tunduan sitong dun si May Mesenpen Pangcheng Bon. Aki pi kachirong PPEM Socheng Dhanta constituency ararapan kaching hon parpik penajok ason development 1 PC Socheng Dhanta constituency araratumapan aning parong lapen hadakara datum kachuru pajirpon. Lapusan naktaksi ki bang jilangaw ni sitame raratumapan kay kiduk kisung ahur arja bungarpu pusi Socheng Dhanta araratumpen aning chithipon. Socheng Dhanta pen nili tuma pherangki Joyson terang dili report ng kilo berita The Leading Side News. Bangso penang tiya tangka pinida hall na multi-purpose building la bangso kan pu along pinina cetong dun ilitum along North East Council member along di pacu sahot ha la pelada cetong dun tu ilitum long putot keba BLCC chairman ha Amsing de ha la BDC chairman Konsoltera ke hai la pelada kudu blog along video adang wira parasaho ke hai la pelada blog along engineer atung widoan adu staff kudu widoan la pelada kudu members BRCC members widoan kini kudu cetong long apot kini nili hansil la bangso building multi-purpose building kampung lang per ininya sempre di la bangso building kampung proyekan एकदम जाते सिलो
Pilih labangso blok long North East Council pen isi aphan api labangso aphan pen blok long isi multi purpose laso building training center laso building piniaan ke kampulo labangso nang sengson 2021-22 aningkan pensi labangso scheme nang sengson lo nasi pinian ke labangso scheme bala labangso blok long make ketang lo nasi pini bangke labangso kini blok apiping kapulo nasi labangso lo akimi ke lapuren lo lada so mereka bila training center tahu meeting tahu lahai lada do blok lo staff atum pulau kapek pen kustame lah so itu menongke lada atau apa lah sila bangso building kibi ke meulo bisa nilin ke mata nasi kapek tak do lada rong along ke peni market set tahu ini langsung kita tigari mushroom lasa palm lahai di dupi lasi lahai ta ketang lo cuboy esam ke niling kuala tapi nak kupini tak tu kampulo lasi non lada bangke tang lo lasi apu dalam mara site duar baguri aparta langsung blok ke puri do lasi hala tak tu non pudam tu Nte bedu dak itum public tum jethanun pon jetu la dak block do boy pit system dak do didat po hadak solo nogong district long se litum hadak si kam claim rong de ti pula bang so pathak na le kwan than paklar pon je no bangke aprang bangke aho hadak net la so kabi hedi net aveda ta join si la dak sistem na ko ti atiman mon long ke online na silti online na sila so problem do ko si dak ndam na ko ti suma na kam pakke kasi bak bele ka kam bi ne ke dak si do ko on non pakke tate public tum la dak wang pen kado ko we lam system chin ki than pon long pop to beson no bon bang ke non pakke dap so ba building ka kupon churol nde pede